February ni khat kumsang khazakwa samsari pakwa Interstate 196 Van Buren County Michigan a chuan khowo zualai takania vur cha tak chuan mun tin chu abo pochu ka mun theng khate chu vur in chi som paruk point pakwa la ya cha in a khu hialani he tiangani wang hian motor tlana kong tur defy tur task force anin din ta a February ni khat kumsang khazakwa samsari pakwa zingkara task force rualin vurtla anti failai chuan highway sira an be selo tak mai thil an hai chuak lol maya mei cherwang ni in sorok vekin vurkara chuan an hai chuak ani ruangan mu chua hi nula ni in Janet Mary Chandler ania Mary somni pakwa kumsang khazakwa sumnga paruka Muskegon County Michigan a alopianga apa hi James Chandler ni in anu chu Glenna Chandler ania Naomi pa Denise ania Janet hi me chenun nem le mi ngai sak thei tak ania naupang angai na hle bokani Christian chungkwa chataka piang le selian ania apha kang tokin kaushan a belve chin bok naupang angai na a high school a graduate ma hovin naupang omtleina daycare na athok nge ngeya he mai ba ka hian child evangelism mi pale me naupang pathian thuwa kai shoina konga thokin a theina kongtin renga a tho hlok chin hle bokani ano panlaya chengin piano tumpa a zaya zirchina azai thiamin anule pa mai baka an chenam khoveng te po in an swan le nula feltia an soironani anule pa te hian ate tlaya chengin zule nom chen na swalama in manglo turin an kai shwa chahle maya tlerol aronnia ngai zonga nei ve po in khothlang lam chalai tam tak anglo takin hum swal adai ngai lawani high school graduate nuwa nursing school akala ma se he mona hian azirpui te chuan an nun an thlada in zunen anin chia pia sia zunena anin chia pia reng se wangin Janet chuan azirlai aban san pha hiala hemi nu hian Hope Community College Holland Michigan a music zirturin an ziaklinga he mona hian anule pa in danzom tur an siam sakle ramri an khamsak te chu abo chechanta ani mi pa pakhat nen intongin chupa chuan mi pat mei chhetna manpuya asom tluta a ama anglo takin he pa nen hian anin kobrei hle nge ngeya anule pa inan omlo chang chuan an ina shwailu ruzal zalin hunan mangdun china chalai dang angthovin ale khazirman ain tumnan Blue Mill ina nai clerk na athoka Blue Mill in tuna chuan economy in ti ani towa he a thona mun hi Janet college kalna achanga minute nga kallek ania arem chang hle ani a roommate Lori Swang chu he a thona munna an manager ania he wang hian he muna po hian Janet tan chuan thilti a olsamin olsam taka na ha mu thei chan pakhat po ani he Blue Mill ina athola hian miswal tu ti shailau chuan a thona mun chu rokin Janet chu rukbau ania atuk February ni khata arwang hi vurkara an puchwak ta ani autopsy nei ni in Janet chu hore hlumania ataksa chuan mipat mei chetna hoi zonga ngai sakna mu ani boka police chuan Janet chung te le a chian te chu komkwalin Janet chuan melma anei le nei lo ten zota Blue Mill hotel thok te le mi khwalte po chu koma se an hu chuina pui thei tur engma shiat an nei bel chuang lawa nu chuina pui thei tur engma an nei meu lo wangin case chu ngai tha ani tial tiala hun engemaw chen nuwa phei chuan case chin fello te zinga mi alo ni ta der mai ani kumsum ni pathum aral nu September kumsang ni pathum alowin her chuaka Hope College film class sa an professor chuan Janet case chu an class zirlai thupuya tan le documentary a siamatan arota a hetia ati chan chu case chin fellam ai ma in an zirlai lo ni to chin Janet share jengnan le an thinlunga ala nung rengti entirna na ti ani professor chuan Janet case boipui tu zinga detective retire to chu komin ma alata a case an khoi towa tun thlenga ama la ngong tu omle omlawa zo chuan detective chuan police station na kumsang khazakwa somsari pakwa chenga bulletin board ta Janet thalak antar chu akoka Hope College film class te hian documentary siamnan hian thali chung hun anneya holen khwale
kumsang khazakwa somsari chawa thil thlengte chu anjir chiang chanta ani kumsang khazakwa somsari paria thlasik lai khan local camtron paint planta nathok union members ani don lai chuan nur an lo hwai hot to ani ti an she theya he an nur na thlop tur hian Detroit lama nur na hwai hot ve mek te po Holland lama an fan khoma he wang hian paint plant thunai tu te chuan vacant hat security company te chu nur na hwai hot vela na thok tu te ta na gate hon sak tu veng him turin arwaya nur na hwai hot tu lam chu an thin a urin chung kampo garte laka chuan an du tuilo hle maya borak po a so sang hle ani hetiang ani la hian paint plant nai taka motel pakhat Blue Mill ina chuan security guard le Detroit achanga norna kalpui tu te chu an thlengrual hlau maya du dan shan le ngai dan shan cheu an nei boka an borak po adai theime olawani he documentary hi kumsang ni palia ti chwa ania heta jang hian police chuan Janet chunga thil thleng chu chuizon thei anin be se wangin case chu an ngai ven thar ta hle maya September kumsang ni paruk aronin her chwa chuan Janet chunga thil thlen dan dik tak chu shiat thein aum don ta ani Janet chan chatak pakhat zona an zo chuan Janet chuan mi pa pakhat nen reive tak ani ngai zon nu chuan sa khwana lama are ruput adang lam she shet thu asoya hum swal voi khat adai wang khan meidila atlangal don lauti in ma ni ai nem chin thu asoya ni abial palui po komve ni in hepa hian Janet chu adu tak tak lau thu le Janetin anga ivenna le adu na chu remchanga alak thu asoya hepa an koma chenga ni ni nuwa chuan police chu Janeti boss le a roommate hlui lorry swenke chena khwa Pennsylvania lama thlona in an kalta a lorry an kom hian Janeti chungchang chu achalam hlir asoya music thiam tak ani thu le mingai nat om tak ani thu te alo soilo mani police chuan Janet le norna kalpui ani laya security guard te thalak an entir chuan lorry mu chu adang lam ngal thoya lorry chuan guard ho chu an tha aza in party nuam an ti hleya Janet le chung veng tu te chu anin nelin anin hnim nai hleya chum khat po Janet chu room pakhata guard pakhat nen mi pat mei chat na an lo mana wangin azil nge nge ni in an soya ti chuan police te chuan kumsang khazakwa sumsari pariata norna awanga Blue Mill ina mi pa thlengte chu an thei ang anga chui an tumta a ama saberin Blue Mill in rok ani chungchanga police te hna thu thlen tu Robert Lynch chu kommasak cha in an sheta a Robert hi Janeti rukbo ani lai khan kumsom thum pakwa upa ani towa Blue Mill hotel changa mel somriat la khopa khada cheng ani anu puinen beauty school hongin fa pahni an nei towa kumsang ni paruka police ten zona an zo hian kumsom ruk panga upa ani towa ama chuan makti riauna police chuan an neya tu mel murwal to ni ma se nilengin zu arui china anu na thil thleng engemo pe hel atumi moti mai turani voi engemo za an kom nuwa chuan Robert chuan police ten hena chuan Janet chunga poi khoina thleng chungchanga thil shiat nei ni om takin an soya Janet bozang khan gartele Janet chuan party an nei tho asoya abak an zo chuan angoi tla thunga ni som pakhat nuwa Robert chu aina kalchelin zona an zot leya Robert chuan kadam chunga kain chena tur thil kati a soile po hi ka du lauti ina changa police chuan karma mi chunga kan thil ti ang kan chunga lo thlenglet le chenang hi iringem ti in azota zuain chan chu engemaw theihngil adu wanga ni amti te chu azot boka Robert chu angoi vongvong hnu achang to don lo emo anti hnuwa chuan ronchong chhuakin theihngil tuma zu in kanilo thil engkim laka changa tlan chiat ka tum wang zo kani ti ina changa thlathum chungo chu Robert chu police te chuan akha tokin an kom china an case sin felkonga apui thei an rin wangani kumsang ni palia Hope College hino pangin documentary an ti chwa tunge Janet Chandler khathat ti chu Robert an entir veta a ai lai chuan Robert chuan amit tui adang zawlova chu police pakhat chuan remchanga la in aril ru ne ngei tumin Janet angrual fanu inei ve thawa tu emo in ifanu lo thata se a thatu chu shiat idu don lovem ni ti ina zota Robert chu an sum zo tangang lova
thil thlen dan chu police te a hrilh fai ta vek mai ani he case a hian ming engemaw zat soilan angai dona kan hriat pol lonan ka thiamang to ka soifia ka tum dona kumsang kha zakwa samsari pakwa khan letle ta ila ama saberin lori swank kumsom ni upa jenny roommate le anha thona blue mill ina an manager kha kan soilang towa adang le chu security guard ania weekend hat security force supervisor Arthur Peva ania ani hi blue mill ina athleng velawa Camtron paint plan guest house a athleng ve thunga he case a hian he guest house po hi soilan aron hlo don ani Blue Mill Hotel staff member Lori Swank Dex Clark Janet le athopui baka housekeeping staff tele security guard te chuan mipat mei chetna anlo mang kholo ti shiadania security guard James Nelson chuan walau takin Janet chu zutvelin Jane chu akhosak pui du dan velte asoya walau taka hetia garden staff member anchaya wang hian in thik na alo piang chena Blue Mill ina meichha te chuan Jane chu an thikin alaka chuan an lung alo oilo ve mai ani security guard zinga Janet bial pa ve deu chu Jane chuan front desk lama akawa sarwak ngal ngatin alo nga ka athopui meichha pakhat chuan muin thik thu awang chuan anin hau chiam ani ome midang omve te poin an thom chu an chia a Lori Swang chuan Jane chuan security guard an pu ber Arthur Peva po Jane chuan amut pui thu a soibokani Lori chuan Arthur chu alo du rove le hi alo niya Jane laka chuan lungoi lo viau ma se alung oilo na chu alantir lem lo ni in asoya atho soi hi oivek chi police te chuan an ngai lem lawani nor huai hot po chu ti top zai an delta a ti chuan security guard chen khat tele motela na thok te chuan Jane chu zirtir na pekhlak an tum ta a gar chen khatin Jane chu mi pangai neble mi pa ti lom thiam lo ni in an ngaya chen khatin me chelep cha an ngai bokani James Nelson kha alo nar bok nen Jane chu huadron a hlo hle maya mi bel pa le aruka atho puiten an lo ngai zon ruk mut pui tu ni a soin an huadron ta hle maya ti chuan mi pat mei chat na le kut tho zonga ngai saka zirtir na pek an tum ta ani Arthur Peva thlenna guest house a shwai an tum ta a omdan moi kalo zirtir rang Arthuran ati wangani ya January ni somthum zan kumsang kha zakwa somsari pakwa chuan Jane chuan azan lam hun chu motela chuan a thok le chanta a zandang ang thovin a na chu a thok mel mela ma se zanlai ni somthum pakhat singkar lama chuan security guard James Nelson Janein a nar tak nia an soile Robert Lynch police ten thathum zet an kom nuwa he thil thlendan soitu chu Blue Mill in office a an luta reception na Janet thona room ani chumi te chuan Jane hena chuan Arthur Peva thlenna paint plan guest house a chuan surprise party om thule chuta chuan an shrai tur thu an shila Jane chu a chutna mona changa a pen chho vele chuan James le Robert chuan Jane kut chu an hnung khir da thut maya kut kol bun tirin office atang chuan pona car loading renga chuan an shwai luta ani heti lai hian security guard chen khat Anthony Williams le motela na thokte chuan Jane chu cho ti fashion motel office bathara chang chuan an lo thlir reng maya zingdar ni vela chuan Jane chu car hnung sita chutirin motela chuan an leta motela chang chuan Robert Lynch chuan police callin Blue in motel chu rok ani thu athlenta a police an thlen phei chuan Robert chuan night clerk Janet Chandler chu about thu alo soya Robert le James emo medang in Jane kha police call tura an let ma khan guest house an kalpui chem ti sha ta nelawa ma se kan sha thei chu Jane kha guest house athlen khan Arthur Peva khan lo shengin police an call nuwa Robert le James guest house an let le vele party an chan ngalani party na hian mi som panga changa mi som ni vel chuan Jane an shen be hi an mu puin an shiat puya Jane roommate Lori Swang pu kha atel ve nge ya amit le aka chu dakte pa char phuyania Lori chuan Jane chu pong swala tha ani ngei don ti asha thu asoya Arthur chuan Jane chu pong swalin chongkam chepui puin aw khuma ithi do na ti ya adu tok anga nuwa
security guard dangte chu kovin an hun ani ve to thu asoya security guard Freddie Parker chuan akong shen chu phelin Jenny ngonga chuan avet kwala dim doina telovin apong swal veleya James Nelson Robert Lynch le Freddie Parker te chuan kong shen mang chuan Janet chu an rek tawaka ni khwa ashat lau thleng chuan bengin an pong swal zuyani security guard Anthony Williams Jenny karalut lai office bathara changa lo thlir tu ngai khan Jenny an pong swal lai chuan achak na alo in chi thlaboka hengba ka hian rapthak tak taka an chet na umma se arap thak emawangin mipui hne na pon chwa anilawa andu to ka an ngai saknu chuan ni khwa she to lo Jane chu Robert Lynch chuan kongshen mangin arek hlumta ani lori chuan Jane a hnuk cha don hian chung kam chepui puin aw khuma party na umve midang chuan thesen le finfia na thei tur te chu tifain an lo thian fai ve mol boka hekesian the penthouse series a party la ya tleirol an thale evidence anti bodang kha min sha chwati rum mai Anthony Williams le Robert te chuan Jenny ruang chu pon hlapatwamin an kar bungro da na chuan an da ta a Robert chu an party na hmona chenga chimlam Melsomli vela la Interstate 196 Van Buren County Highway bula chuan avada ta a security guard le an how tu Arthur Peva te chuan motel na thokte chu wawin an ka chip mak turin atia chete poa until ti an soi chhuak ani chuan an chan tur chu Jenny chunga an che danang che ani tur thu asoyani atuk February ni khat kumsang kha zakwa samsari pakwa chuan Jenny ruang chu mu chhuwa aniya Robert tan police ten hena Blue Mill in rok anga asoi kha an mani in chan himna na ati aloniya hepoi khoina hi thingrim thut thil ti anilauti achang hlemaya Janeti pongswal tu te hian kondoman manba ka ataksa finfiana mu anilaunan arwang kha an bol fai vekani heiba ka hian Arthur Peva chuan police ten hena Jenny chungchang a shat lau thole abial no hlui an poi khoi mu pui tu chuwawin Jenny chunga poi khoina thlenla ya omna chu thupui turle dot soi turina tiya heiba ka hian Blue Mill ina nathokte lori po chu vaubetin an soi chhuakani chuan a tha tur thu a soi bokani hei chau hi alani lo Arthur hi alo rap thlakin alo nun rong tak zetani poi khoina thlen ma hian photographer Ronald Rick chu party na somin Jenny an ngai saklai le an pong swalai chu thla alak tira da chat atana tiani roll film somni pali chu Arthur kota Ronald chuan a hlanta a hei hi Arthur chuan party na telve zong ka hupnan le vawbe nan a hmanga in thiam lo na nei ho lovin Arthur hi Jenny vuina atel ve nge Weekend Hat Company hian thil thleng hi an sia niom takania an thu vonatan engma ka shelawa ka mu heklo chong kam dem tak chawin ka chong chin ti chu thu von tharatan an nei thut maya company a chuan chong hnem lo chu an thu pui thar mai bokani James Nelson Khan investigation kalpui ani lai khan police ten hena khan Jenen anin biak lai ngein Jane chu ruk bawani a thompo ka sia ti in do talo soya hei wang hian an pu ber Arthur nen chuan media te chuan an ngai sak hle maya media lambik bosan nan Holiday Inn hotel a an biru vel khang langani kumsomni chuang to ma se heti hun lai hian wanei thlak takin Michigan a hian statute of limitation anti mai chumikum aral nuwa poi khoi tu an manani chuan shimna pek thei ani lauti dan kha ala umlo hlau maya ti chuan February kumsang ni paruk Robert Flincha in pon nuwa chuan first degree murder manga thiam lau chan tirania September kumsang ni paruka chuan finfiana chatok taknen Lori Swank Arthur Peva James Nelson Anthony Williams Freddie Parker te chu first degree murder manga thiam lau chan tir ani veta a Robert Flynn chu ain pona wangin shimna nep zok pek ni in second degree murder thu boy or tirania kumsom ni panga changa kumsomli jail tang tora ti anita a Arthur Peva kumsom nga pali upa chuan an pona chu aphana sa hle maya poi khoina thlenjang khan mundanga omdai thu a soiboka zam eilovin khamuna omzong te khan ka omve anga an soi ringot mai chu ama ka ti top thailo ala ti ham maya mase abial no hlui chuan
Artharan avau be dan le do soi tura ati dan zong zong te chu kor traila apong fai tavek mai ani Freddie Parker kumsum nga upa tiang holowa kal chalhei theilo poin innam hnoina anei lo thua soya ansia swal ani thule Janie Boral ma Nicoliam ta khan West Virginia lama apem thu asoya ani po hi abial no hlui chuan run pon vele in Jane chu an tha ma amut pui thu awan pui hle thu asoya ni James Nelson Puin party na atel velo thule Jane nen chuan anin kara chu ngei thu asoya Anthony Puin enga ma chuan innam hnoina anei lo thu asoi ve bok Lori sang chu court ma ain pona wangin shemna nep sok pe kaniya second degree murder manga thiamlo chantir ni in kumsoma changa kumsom ni jail tang turati aniya Lori in pona changin Arthur Peva Freddie Parker James Nelson le Anthony te chu poi khoina muna an ngei ti achang ta a kumsang ni sombaru khan Lori chu parola chhuatir ni in azalen ta a James Nelson chu first degree murder manga thiamlo chantir ni in December ni som kumsang ni pasari khan damchung jail tang turati aniya junioriat kumsang ni somnia jela abawra zuita ani Freddie Parker le Anthony Williams po first degree murder manga thiamlo chantir ni in damchung lungin tang turati anni ve boka Arthur po first degree murder mangin damchung lungin tang tura norlia mania marchini sompathum kumsang ni sompathum khan jail chunga abawralani mi sompanga changa somni in poi khoina shat pui ma se mi paruk chau man anniya ani na dik taka chuan Janet Chandler hian ro rel na dik ala mulo kan ti thayang chu